koliko se zamrzavanjem voća u zamrzivaču gubi vitamina i ostalih nutritijenata. Ja zamrznem tokom godine sezonsko voće i jedem u toku zime. I ja isto to radim, prijatelj. Generalno ne bi trebalo da se izgubi, uglavnom se ne izgubi, gubi se mali procenat, vrlo mali procenat, ali uglavnom se ne gubi, tako da to je najbolji način za čuvanje proizvoda u zamrzivaču ako ne može da stoji u hladnom podrumu. Znači, postoje neke namirnice koje ne mogu da stoji u hladnom podrumu i moraju da... Stare sorte jabuka, na primjer, stare sorte jabuka mogu da stoje mesecima. Ja ih uberem tamo u kasnu jesen i stoje mi do proleća. Stoje mi, znaš koliko dugo, da ne kažem godinu dana. I ne kvare se? Ne, stare sorte ne, ali ove drogirane sorte iz prodavnice, to se kvari. Tako da, gubi se jako malo, gubi se i sušenjem. Malo, najbolje kad sede sveže, ali kad se zamrzne ili osuši, izgubi se jedan mali procenat, ali to je minoran procenat. Tako je. Pogotovo zamrzavanjem.